Habibi. Aduh, tabrak aja. Bang, beli 10.000 bang. Yo. Awas ada bebek dek. Bebek takut dandal dek. Ada bebek dek, lari dek. Ada bebek dek, lari dandal dek. Ada bebek dek. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kemarin Habibi dek dorong gerobak ya. Sekarang Didi mau apa dek? Dorong gerobak lagi. Yuk coba, kuat nggak dorongnya gerobaknya? Dorong gerobak, kuat nggak? Nih ayah mau dorong gerobak. Dorong mau gerobak nih. Yaudah, ayah ngamen yuk, sama ayah yuk. Ayo, Bibi jadi drill kecil ya. Awas ada bebek dek. Bebek takut dandal dek. Ada bebek dek, lari dek. Ada bebek dek, lari dandal dek. Ada bebek dek. Bebek lari dandal dek. Ada bebek dek. Bebeknya dek. Takut dandal dek. Tata bisa. Ame sini, dorong. Masuk gantian. Wah, Amel yang masuk maksudnya. Wah, ayah dengernya Ame. Bibi dorong gerobak. Tuh Amel dalamnya nih. Masya Allah. Wih, ada abang gorengan nih. Abang goreng ganteng kemarin nih. Ada abang goreng ganteng nih. Nah, duduk situ dulu bang. Bang, beliin bang 10.000 bang. Yang beliin bang. Habibi. Aduh, tabrak aja. Bang, beli 10.000 bang. Yo. Awas. Awas rokoknya. Campur aja bang. Jangan dek. Oh no. Bruh. Wah, capek ya. Nah, capek Amelnya. Nah, Bibi beli gorengan no? Ya? Dadah dulu yuk. Oh, dadah dulu. Dadah teman-teman. Dadah.